अहानबदा ngasigi maroiba pausing pizari Kakching district ki tongan ba senggot sagatpagi thabak seng chief minister na sangaduna mari leinaba loisang singda khusinakre Zenemski Dental College pu chawkhat hanbada lamdam asida leiriba mipum khudingma ki daita sawi haina Lok Sabha ki MP Dr. R.K. Ranjan na haikre Manipur People Against CAB Manpaki Thomi Singna Jiribam ki usa tholda leiriba 50 bedded hospital gi fibam sing yang sinkre Mahairoi Babisna Misiga Chumba Langla Langjin Puto Haina Miyam gi Khongjang Lepalaitri Khongjang gi Makasa Tharakpa Oina Mahairoi Singna Amuba Best Hetuna class Yaunaba JC na Khangalakre Amadi Jiribam district ta Lairiba Laingaki school sing matam sangna miyang sangbidabana awat pana pik thalhori Kurumjari Times of Manipur numidang pau miyang tabi punamakpu Arun Blantaram oksari ngasigi maruiba pausing miyamda sandokna pijari Multi-sectoral development program gi makhada District Rural Development Agency Thawalna Primary Health Center Palen gi Naunusaba Cluster Type 3 gi Staff Quarter Public Works Department na Construction Agency oina saba Sub Register Kaksingi Office SDC Kaksingi Office amasung Kaksing Uyok Sing da Laiba Kaksing Garden da Saba Integrated Tourist Destination ngasi Chief Minister N Birena Sangakre District Administration Kaksing na sinduna pangthokiba sangabagi thoram sing aduda Minister L Jentakumar Minister Karam Syam Kaksingi MLA Y Suchandra Wabagai gi MLA MD Fazul Rahim amasung Wangjing Tentha gi MLA Paunam Brojensu Sarugyakhe thoram aduda wangangbada N Birena hai Manipur asi yamna nungaiba lamdam amani adubu lamdam asida Laingak nabu paikhatpa thabak warabadi yet kani thingani haibagi wakalon ama lairiba asimak Manipur miyam gi laibak thibani September manga oza gi numit haiduna takpi thambirakpa ozabu khurumjabagi thoram amabu mahairoi gi luf kharana thingjile haina ngarang hektamak lauthorakpa si laibak thibani makhoi adu fagalo haina su yathang pikhrabani Manipur da awat apa kaya ama lairi laingak asina lakpadagi miyamna thengnoriba awat apa awaba khudong chadaba kaya kokhananaba honaduna lakli miyam gi awat apa khudingmak mathang oina kokhananaba honaduna awat apa laitaba tangdu laitaba Manipur ama ohennanaba punna hona ministry haina phongdokhi Oza singbu chhatra singna khoiramba lai katpa puja tawa oza amadi chhatra gi bevhar madugi respect tawbudabu chhatra group man press meet torok aidi khangogdre teachers di ben dongni nete lokhui sukumba men man ta da bahai tare mana aning mama to ko tok to gi pot ama kuira da gi lai sanaraga adu si government si di ko ya ro edu si government je pangya ya ro edu ko system ambi makha da ko to ko ai loi phau hai gram narang nahan gi ko exercise to ro ka da finance ki planning gi punna to ro ka da ko immediately karor taruk amadi ngasi hayang sida pi siduna han bagi gehu thaning ba ऐसी की जगह से कोई गेहूं थागे लोग त्रमिना नत्रगना कोई मसले द माइस थागे सोयाबीन थागे है बक की प्रपोजल तो ये नकांदा कोई तौसी है न मधु की पोर्ट में ngasi है 6 crore में कोई से डिपार्टमेंट न पीरनी Lamdam asida lairiba mipum khudingmaki daitya chawi haina Lok Sabha ki MP Dr. R.K. Ranjan na haikre ngasi Zenemski auditorium da pangthokiba dental college asina sahi ahum mapung pharakpagi kumon thoram da athoiba mithunglen gi oiba warol piraduna MP R.K. Ranjan na makha taradun hai dental college asi chokhat hanbada lamdam asida khunda minoriba kanglof khudingmaki achoba thodang lai malem gi oina honglakliba analayang gi lamda dental college na achoba thodang loduna lakli amaromda college asi gi director na college asigi lairiba infrastructure gi maramda marik chumba report ama laingak asida pishin bir o hairaduna college asigi hojik sothariba kaya adu menkhatna ba hona minase haike having some kind of facilities to run as a medical education that can also be permitted. Though this is the
strong objectives of the present government in the national level. They want to provide all kinds of medical education. After the establishment of Regional Institute of Medical Science, we are thinking about to have a medical college in the states. And that time, there was two dental colleges was proposed. One in Assam and another was in Manipur. I do not know when and how the dental college was started in the state of Manipur. But I was so happy to know that there are other colleges also. Most probably it is attached with the RIMS, and this one is the second one. So we need to improve the college to reach the marks of the world standards of dental hygiene and dental care. Manipur People Against CAB Manpack ki Thomi Singna Jiribam gi amatangairaba Uchatol da laiba Jiribam Hospital gi fibam yengsin kre Jiribam da 50 bedded hospital ama sare haina yamna harauruba adugi ona tainabada lairam liba fibam adu ubada laibak thiba ni haina Jitender Ningombana Paumisingda Fongdokre Yengsin Kongchet aduda Jiribam Hospital gi Dr. Singh amadi Jiribam Hospital gi CMO Dr. M. Okendro Singh Sarugyake Makatana Jitender Ningombana haikibada 50 bedded Hariba Hospital Asida Yenglubadadi Pamung Tararom Kakta Thaba Tengraki CMO na Hairakpagi Matung Inna Handak Chayol Asida Pamung Kunma Thoi Romdi Surani Hairi Yamna Live Activity Hospital Asi District Hospital Nate Community Health Center ni Haina Lamdam Adungi Miyamna Fongdoroki Management Laitabaga Chap Manare Maru Oina District Hospital Amada Mathau Tariba Asi Specialist Taragani Pani Hairi Masi Kret Tawa Mathau Tai Madugi Posting Adu Mafam Asidadi Laite building ko construction phajai hare ko sunu midang ko ding mama ko loi leise masi management ki staff se wale management is staff wale finance ki matang kangre sinok tre praja sing natna manipur da leibu mi mayam sing se masi ki nungai bodo modu koi phangani muram dana koi lenga kanguna masi matang kitang yengel haning Bebisna Misige Chumba Langla Langjin Putu O Haiduna Ngasi Hairok Part 2 Thoksom Laikai Gi Mipun Sangda Laikai Adugi Maira Pai Bikiana Wakat Mi From Kre Wakat Mi From Aduda Saruk Yakibi Amana Hai Mama Oibi Singna Bebisna Gi Misi Asi Kanna Yaningde Ichamak the Thokpani Haina Kali Misi Asi Bu Mari Lainaba Singna Ngasi Fawbada Mari Mapong Kanghandana Thambasi Yaningde Atubada Misi Asigi Achumba Langla Langjin Putu Piu Amadi Chenaba Sing Matik Jabat Sairak Pibiu Haike Wakat Mi From Adugi Saruk Oina Bebisna Misi Yaningde Achumba Wild Fanghalu Haibani Chingba Kholau Kayasu Lauke Bebisna Misi gi JSC na Taliba Diman Singh Athuba Matamda Laingakna Pithou Hauzik Fawda JSC gi Miyoi Singh Police na Fanana Batana Natana Ihowasi Lochinba Yaba Khongthang Amata Laukhat pa Laitri Hairaduna JSC gi Miyoi Singh Fajin Bana Ihowasi Lochinba Yaroi Haina JSC against the murder of Ningthozam Bebisna Chanugi convener in charge El Gyanisori gi Cherol Amana Hairakli Serol Asina Makha Tarakli Bedi Hauzik Jail da Fajin Duna Lairiba JSC gi Miyoi Singh Athubada Thadu Natrabadi Ihowasi Hen Kansilakani Misi Asiga Mari Lainana JSC na Sangsilakpa Khongjangi Saruk Ama Oina Maheiroi Singna Amuba Base Thetuna class Yaubiu passenger service Tobu Singnasu Isa Isagi Gari Singda Amuba Firal Thetiu Haina Afil Torakli Jiribam district ki Manung Chanalaiba Barak Circle gi Zakurador Amadi Boro Breka gi Lambi Thong Laifam Chafam Amadi Oza Laitabagi Awaba Kaya Mayok Nahori Mafam Asida Lairiba Netaji High School da Maitai Mayek ki Oza Laitabana Maheiroi Singna Masana Lairik Pajaraga exam Thahori Tom Tibina Mafam Adugi Hauzik Wariba Fibam Koina Satuna Yangsilubada Zakurador Part 1 LP School Asi Matam Kuina Laingakna Amadi Mathak Thongba official Singna Yang Sangbi Dabana on Thokpa Fibam Amada Lairamba Tengnaraki School Adu Nungsit Khara Kanna Silakpa Matamda Teglakpa Yabagi Fibam da Laibana Satra Singda Khudong Tiningai Oiba Fibam Ama Oire Adudagi Aikoina classroom Amada class anigi Mahiroi Punsinduna Yamna China Hauzik Fawba Lairik Tambiri Maram Aduna Mari Lainaba Singna School Asibu Miyeng Amuktang Sangbiu Haina School Adugi Headmaster KS Dinesh Singna Fongdoraki Amaromda Netaji High School da Yengsilubada Mahiroi Singna Yamna Thawai Yauna School Amadi class Yauba Technoraki School Asi Numit Kharanigi Mamangda School Phagat Hansi Haiba Mission Asi
local MLA na laktuna school asida hogdok lamki adubu live activity Manipuri Maitai Mayek yauna subject tak na ba oza lairamdaba thengnarakhi school adugi headmaster Pabitra Kumar Singh ga unaba amada mamang sahida Manipuri loba mahero yamna lairami adubu Manipuri subject tak na ba oza laitaba asina hauzik school asida Manipuri loba mahero tararom khakta ngaire school asida class 9 amadi 10 gi social science amasung lower class ki math takpina ba oza laitabagi awaba mahero singna mayoknari haike class 10 da hojik ani leiden class 10 da Manipuri lower 9 da the lower class khara leiden 66 student hai kौन सी क्लास तक नर्सरी से क्लास 2 तक Borobreka da laiba Borobreka Higher Secondary School da Mahiroi Chamnga ga kuntra mathoibo oza kuntra ga mangana mahai masing tambi hauri oza singna lainana ba quarter laitaba amadi sathok sasin tauriba lambi gi fibam fatabana oza singna khudong chadaba kaya mayokna hauri ziriwam asi yamna saba mafum amani masida electricity chang naidaba thagrana ba apaba ising matik chana fangde school asida principal ama oina Imphal dagi posting lakpa chahi mari faraba asi fawbada lainana ba quarter PB dabana maram oiraga school asigi classroom amada yamna wana lairi mamangda earthquake thokibana maram oiraga school asigi wall sing sekhai kiba maramna room asigi manungda laibada akiba amuksu fawi haina school adugi principal G Manglem Sarmana fongdorakhi giri ne yam ka hena sai hal digi matakta giri ga sira mu tenari sina giri de mai le bun chang na la ya sida dia mu chang na mu la che sigi film de da mai lak de kamai le de yang de ge Uzik Pog Merthan aten break amatang luxury Kangla food product ti iram dong dia seng mahong yeng dio garlic mixer khatana tana kangla gi ano food item singi mahok khangla bada ngauroi do kana bu leibagi Kangla Break matungda makhata ba pau pizari September kuntra fawbada laingakna Waithau part water supply scheme mathau tawhanduna miyamda kanaba pitrabadi akanba makhal makha kya gi khongjang sangsilagani haina social welfare education and cultural association gi general secretary Chanam Sanayamana fongdokre ngasi Imphal East district ke Samal Tangkhul village ta laiba Waithau part water supply scheme asibu akoibada laiba khongang manga gi khunja singna yengsinbagi thauramda saruk yakiba Sanayamana makha taraduna kumja lisingani taruk Hanagi Chief Minister Okram Ibobina Nunglek Nungyung Tamduna Shaba Hokiba water supply asi 2010 da loisinduna sangadana chahi ahum ising tharamki ising Thaba aduda akoibada laiba khongang kayadadi ising fanghandana thaubalomda ising piduna laiki miyamna thawong adubu yaningdaba fongdokladuna laingak kayarak hana wari sanarba matungda yanaba amagi makhada lainakhiba adugi tayonabada ngasidi water supply asigi intake khakta hongdoktuna thaubalgi tangjengda laingakna water supply saduna sangakhiba asi laibakthibani hingminariba miyamgi marakta achan mirai naiba mi yengengbani hairoidaba laite water supply scheme asi Imphal East amadi Thoubal district anigi marakta sabani loinana water supply asibu salairiba phase ohungi manungda phase ani Imphal East lai amadi phase amana Thoubal district ta laibani water supply asi hek sarakpadagi akoibada laiba miyamda awaba khudong chadaba kaya pirabasu kanaba fangadaba adugi khalaga kathokpana mangoinaraga lakibani adubu saba pungloi loiduna leiraba sida sangadabida miraiduna thamlaga atopa mafam amada hongkiba sidi yaningde haike Imphal East ki Kerau Kendra ki manung da leiriba saman tangmon da leiriba project si hinkalan biu amadi akoibada khundariba khunjasing da thangnaba afa ising thapka phangan biu masi akoina deadline lama chaliba September ki tang kuntha pawda akoi deadline ma pijeri sibo manung da hariba thabak se lokhotpa ising afa ising bithangna ba thabak lokhotpa hobidragadi mathangi numit
अखोई अक्टोबर की डेट 1 दगी अखोई हाइरिबा वाइथो पाट रिजर्वर असे अखोई फेज अहुम थोंना लई अखोई वाइथो गी हजिजिक मोइना हाना संगाग्रबा प्रोजेक्ट असिगी इसिंग लोबजे अखोई थिंजिलगनी हाइबो अफमजे अखोई मीडिया की थोंदा मणिपुर गवर्नमेंट की फमदा अखोई हाइजरी मसिगी मतंग गवर्नमेंट अथु मतन मियंग चंगबिउ हाइना अखोई लेरिबो खुंजासिंग लोइना क्लब सिंग मेरा पाइबी इमाइबेन मयांग लोइना अखोई ngasi प्रेस मीडिया की थोंदा हाइजरी लमदम असिदा लैरिबा स्कूल सिंगना मेडिकल फी लौरगा महिरोय सिंगबु चांग नाइना मेडिकल चेकअप तौदबा स्कूल सिंगी मथक्ता अकनबा मियंग संगलगनी हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मणिपुर की कन्वेनर केएस रामेश्वरना फोंदोक्रे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अमदी खोंगहामपाट लैबा द न्यू हराइजन पब्लिक स्कूल अनीना सिंदुरा ngase स्कूल असिदा पांगथोकपा पेरेंट्स मीट अमदी हेल्थ चेकअप की थौरमदा सरुग्याकिबा रामेश्वरना मखा तारदुना बोर्डिंग द लैबा आंगांग सिंगबु था अमगी मनुंगदा मेडिकल चेकअप अमा तौबा अमदी डे स्कॉलर सिंगबुना था अहुम कानरगा तौरबा मतमदा आंगांग सिंगबु मसामा उफाबा लमदम अमा ओइना थंबा ngamgani लमदम असिदा महि तमलिबा मवोंग असि हौरक्लिबा आंगांग कयादा पोथाबा फंगहंदबा खुदोंग चादबा कया मावकनहले हक्सांगनबु फट्रबदी तमलिबा महि पुंबा अरेंबा ओइगनी अमरोमदा स्कूल असिदा पांगथोकलिबा मेडिकल चेकअप असिगुमना मखा ताना हिरम असिदा लैंगा की मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगसु मियंग संगबिउ हाइना महाकना लैंगा की पुकनिंगसु सिंगसिलखली सिंग मेडिकल कैंप फाउबदे अखोई था खुदिंग नत्रगना अखोई था अनी की अहुम की अखोई दे स्कॉलर सिदा अखोई तवनिंगबगी अपामबदुने अदुबो अगी अखोई ऑर्गेनाइजेशन की माइकईदगी अखोइना अपील तौजबदी स्कूल खुदिंगमक याम नीट एंड क्लीन अखोई मेडिकल लैब अममदी लेहनिंगबगी अपामबदुदी अखोई की माइकईदगी थमज अखोइना प्राइवेट स्कूल सिंगजु अखोई सा थादोकदों थादो थंबा हाइतारे मा स्कूल की अथॉरिटी सिंगना मा लौनिंग फी अदुम लौबा देन अदुगा लौरियो फीस की मतंग नोमद इंस्पेक्शन लाखपीदबा हाइतारे अदुना जेरिओ जो अखोई जोनल सिंगदा लैरिबा एआईडीआई सिंगजु अखोई मसागी मथौ तौबगी महुत्ता ngसाइगी मागी कारकपा अखोई अटेंडेंस हाइतारेने हाइरिबसे अखोई हप्ता आमदा नुमित नि कारगा नुमित मरी निगी सोई तौसलगा तोकपा सिजना मरम वर्कान एजुकेशन सेक्टर से अतुकी मदि होंगपने दुना लेंगा की माइकईदगिसु मरोइना एआईडीआई सिंगदा मरी लेनबा सिंगदा मियंग खितंग संगबिरकांदा लारिक तंबदा अखोई हेल्थ की दरकार ले अखोई हक्चांग फबा दरकार ले दुना हेल्थ एजुकेशन सिदा खितंग मियंग संगबिनाबा ना अखोई माइकईदगी थमजगी वाइटोन ग्राम पंचायत न सिंधुना ngasi kumja 2018 कुनगी MGNREGA गी अमदी इकंगी मतंगदा स्पेशल ग्राम सभा मा पांगथोक्रे वाइटोन मनिंग लाइका कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा सभा अदुदा जापानीज एन्सेफेलाइटिस अमदी डेंगी गी मतंगदा मरी लेनबा डिपार्टमेंट गी मियोई कयाना वांगांग खिबगा लोइनना टैबलेट सिंगसु यंथोखे पांगथोकिबा सभा अदुदा सरुग्याकिबा वाइटोन ग्राम पंचायत की प्रधान पुखरमबम सुरबलाना ngasi पांगथोकलिबा सभा असिना लमदम की मियामदा कानबा कया पीबंगम लगनी ngasi थौरम असिगी मरी लेनबा इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम अमदी जॉब कार्ड होल्डर सिंगदा जॉब कार्ड बुक ग्यानथोक्तुना मियामगी अवाबा कया कोहनबा ngमगनी हाइखे कोई ग्राम पंचायत की मनुंग दलेबा प्रजा सिंसे एकोई सेक्शन लाइनबगी तंजा अदुसु एकोइना ngasi ग्राम सभा असिदा लौजै लोइना लोइना एकोइना इरोइ लोरपदा कोई ग्राम सभा फंबसिगी तंजा असि लौरगा हौजिक असि एकोइगी भारत सरकार की एकोइगी इलेक्टोरल वेरिफिकेशन कोई प्रोग्राम असिसु कोई एसओ सौ मुंगल लोइना हारिबा प्रोग्राम असिदा पांगथोक जदुना कोई खुंगंग असिदा ग्राम पंचायत की मनुंग द लैबिरिबा कोई प्रजा सिंगा कोई ताना तिंगबगे अदुगुंबा कोई प्रोग्राम अदु लौजबने हाइजनिंग टीचर्स डे 2019 न लाकपदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लमदम की मियामदा याइफा पाउजेल पिरकले ओजा सिंगना आंगांग सिंगबु मतिक चाबा मियोय अममम ओहेंदुना लेबाक अमा सेमबदा अचोबा थौदांग लौरिबनी सेप्टेम्बर 5 से लेबाक सिनबा थुंगना लैखिद्रबा भारत की अहानबा वाइस प्रेसिडेंट अमदी अनिसुबा प्रेसिडेंट ओइकिबा डॉक्टर एस राधाकृष्णन मपो कुमोन थौरमबु निंगसिंगदुना अमदी महाकना लौरमबा थौदांग अदुबु सिंगथारदुना टीचर्स डे की थौरमसी पांगथोकनरकपनी मरमदुना ओजा की सिनफम लैरिब सिंगना कथोकबा अमगल लोइना इसागी इथौ मसक खंगना तौदुना अफबा खुनाय अमा सेमबदा अचौबा थौदांग लौमिनसे हारकली इराबोट फाउंडेशन मणिपुर सिंधुना ngasi स्टेट असिदा इकंग थोकपदगी मियामना मरु ओइना लौमी सिंगना थेंगनरिबा खुदोंग चादबा कयागी मतंगदा लौमी सिंगा पुन्ना खननैनबगी मिफम अमा ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोक्रे इराबोट फाउंडेशन मणिपुर सिंधुना पांगथोकपा खननैनबगी मिफम अदुदा इराबोट फाउंडेशन मणिपुर के प्रेसिडेंट टीएस अजीत अमुको की वाइस प्रेसिडेंट के हेलेन अमोवा की प्रेसिडेंट वाई कुंजरानी अमेस्को की प्रेसिडेंट बी के मोइरांगसा एनआरसी की प्रेसिडेंट एस सुनील कांता पोइरई लैमयोल की प्रेसिडेंट एल मेम चौबिसु सरुग्याखे
तोंगान तोंगान बा मफम दगी लाकपा लौमी सिंह क्याना सरुक याखे मिफम अदु पांगथोकपगी मतंगदा इरावत फाउंडेशन मणिपुर की सेक्रेटरी जनरल केएस गोपेन लुवांगना मणिपुर सरकारना अगस्त 38 दा स्टेट असिदा ड्रग थोकले हाइना लाउथोक्रे सौराकना खुंगंग लिसिंग अनिगा चमापन निम्फुगा निपानदा इकंगी अवाबा मायोकनरे हाइना लाउथोकपा सिमक फाउंडेशन ना तरामना ओई अदुबो हौजिक हौजिक लौमी सिंहना करी करी खुदोंग चादबा थेंगनरिबगे हाबसे खंगबा तंगाई फदे मरम अदुना मसिगी मिफम ना कुफना खनरगा वारेफ अमा लौदुना मणिपुर सरकार दा अमदी गवर्नर दा चेरोल अमसु पीगनी हाइखे मिनिस्टर एमएलए सिंह अदुगा ऑफिसर कयाना लौमी सिंगी सखाउ पाइदुना ngасidi लौमी प्रजा सिंबु वोली प्रजागी सेन खक्तमक लोइसिनबा मदुगी कानाबदी लौमी प्रजा सिंगा फंगबा ngamdaba कयासिना ngасidi मेन मेड ड्राउट अमा आर्टिफिशियल ड्राउट अमा कोई मणिपुर दा लौमी प्रजा कोइदा खुदोल पीररे ममांग थोखिबा इचाउदा सोखिबा मयामदुगी कंपेंसेशन फंगदे थुंगदे हाइदुना ngasi सु खबर दा टीवी दा लाउदुना लेबगी खोनाउ खोलाउने अखोगी अत्यासे निंदुना लेरी कैथलिक स्कूल कांचीपुर की ओजा निम्फू हेनबन अंगसी कंगलैपा कन्बा लूफ की लुचिंगपुरेल याम्बेम लाबा उनदुना केकेएल ना स्कूल असिगी प्रिंसिपल फादर सोनी थॉमस की लुजदबा थवोंग लैबाक मियाम दा सवाक फाक्तुना खंगहन खिबदगी हौजिक लैरिबा तंगदु लैतादबा फिबम असि लोइसिनबिनबा हाइजक्रे हिरमसिदा कैथलिक चर्च ना तुमिन्ना लैसिनबबु यानिंगदबा फोंगदुक्तुना ओजा सिंगना मास कैजुअल लीव लौननबा थौरांगले हाइना पाउदमके मदुदा केकेएल गी याम्बेम लावना आर्क्स बाइशॉफ मोस्ट रिवरेंड डोमिनिक लुमोनगा फोन दा वारी सानबदा डोमिनिक लुमोना प्रिंसिपल ओरिबा फादर सोनी थॉमस थबक्तगी लौथोक्रे अमदी महाकी चैराक दिल्ली अमदी रोमदा लैबा मकोक थोंबा सिंगना लेपलगनी हाइना हाइरखिबगा लोइनना स्कूल असिगी अनोबा प्रिंसिपल अमा अथुबदा हाफलगनी हाइना थाजबा पिरख्रे हाइरी मिड डे मील वर्कर्स सिंगना मखोइगी तांदुना लाकपा दाबी सिंग पिथोक तबगे मायोक्ता ngase भारत की मफम खुदिंगबक्ता संगसिन किबा खोंगजंग सरुक अमा ओइना लमदम असिगी मिड डे मील वर्कर्स सिंगनसु लमफेलदा लैबा एजुकेशन एस की ऑफिस ममांगदा वाकर मिफम सथख्रे अमरोमदा ऑल जिरिबाम मिड डे मील वर्कर यूनियन नसु सिंधुना इंडिया पुंबगी खोंगजंग अदुबो सौगतुना ZEO जिरिबाम की ऑफिस ममांगदा वाकर मिफम फंके ngасigi वाकर मिफम अदुदा सरुग्या किबा AJMDMWU की फाइनेंस सेक्रेटरी निंगोंबम खुमन लैना फोंगदोखिबदा फमलिबो वाकर मिफम असि इंडिया पुंबगी ओइना फंकिबा मिड डे मील वर्कर सिंगी वाकर मिफम अदुगा ऑल मणिपुर मिड डे मील वर्कर यूनियन ना थमकिबा मिड डे मील की वर्कर सिंगी फंगफम थोकपा थागे तोलोब लिसिंग तरागा निपान पीबीबा साकथोंग बिसिंगबु रेगुलर ओहनबा मखोगी सेंफम मसा मसागे अकाउंट संगहनबा स्कूल सिंगदा किचन स्टोर निंगथीजना थंबा अमदी वर्कर सिंगबु थबक्तगी लोकथोक पिदबा हाइबन सिंगबा डिमांड सिंग तौदुना फंकिबनी हाइरिबा डिमांड सिंग असि मरी लैननबा ऑथोरिटी ना अथुबु मतमदा मियेंग संगबिदुना थबक्त ओंथोकपियु हाइना फोंगदोखि हौजिक पाउग मरथन अतेम ब्रेक अमतंग लौजरी मणिपुर की अहानब 24/7 कैब सर्विस ओरिबा लमजिंग कैब ना अहानब ओइना मियाम गिदमक्ता मॉनसून ऑफर अमा पिजरीबो ऑफर अदुदी 5% डिस्काउंट ऑन एनी ट्रिप और एनी पैकेज अकुपमरोल गिदमक कांटेक्ट तोबियो लमजिंग कैब नागामपाल रिम्स रोड लमजिंग ग्रुप बिल्डिंग ऑपोजिट टू लमजिंग निधि लिमिटेड इम्फाल अखोगी फोन नंबर 1800102795 नत्रगा 8794613154 ब्रेक की मतुंगदा मखाताबा पाउ पिजरी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की वावगाई केंद्र की मनुंग चन्ना लैबा खेला खोंगदा ngasiदगी chahi nimfu rong gi mamangdagi thaknanaba afabi sing fangdana lairакliba sigi mayokta ngasi खेला खोंग अपुनबा डेवलपमेंट एसोसिएशन दा सेंदुना माइके अदोंगी मियामना खेला खोंग मयाई लैकाइदा वाकत मिफम सथख्रे वाकत मिफम अदुदा सरुग्याकिबा एसोसिएशन की कन्वेनर एमडी नसीमुद्दीन ना ngasiदगी नुमित तरानी फावगी मनुंगदा लैंगाकना मियेंग संगबिद्रबदी मखाताबा अकनबा खोंगजंग कया संगसिलगनी हाइखे फ्रेंड्स इन नीड सोसाइटी हैरोकी तरागमरी सुवा फाउंडेशन देगमरी लैनना ngasi जेनिम्स ब्लड बैंक का खुसन्नदुना सोसाइटी सिगी लोइसंगदा नोमगी ओइबा इ लेमना पिबगी थौरम अमा पांगथोक्रे निंगोल क्लब हैरोकी थौमी सिंग यावना हैरोकी तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदगी पुन्ना नुपा मचा अमसुंग नुपी मसा निम्फु हेनबनस सरुक यादुना इ पीखी
Swasta Fakadagi Makada ngasi Lakhimpur Kasargi Manung Chana Laiba Singar Ben High School gi compounder school asigi oza seng amade mahiroi singna usara kaya thakre usara thadringai gi mamangda school asigi oza Karuna Misrana u thabana aikhoi miyoiba amadi mahosagi khalda kayam kanabage amadi kayamuk yamna mathau tabage haibagi matangda wangangki saurakna usara humdragi mathakta school gi akoibada thakhe loinana school adubu sit sengba oina thorom Pangthoki Lakadoriba September 3 Chandrayaan 2 na Thagi Laimaida landing Toba do Indian Space Research Organization Bangalore gi control room da Prime Minister Narendra Modi ga loinana live oina yengadoriba duda sarugyana na ba khalakiba Bisnupur district in Nacho Mayai Laikai da Laiba Sony Nomaitem na Makhatana online exam kaya thaduna achouba pandam fangduna mama mapabu nungai hankhigani haina paumi singa unama mada fongdokre Sony Nomaitem na Chongmayai Laikai da Laiba Nomaitem Rakesh amadi Nomaitem Ongbi Elizabeth ki ani subi masanupini Sony na Makhatana ISRO na August thada pangthokpa India pumbagi miyoi lak rom na sarugyakiwa online exam aduda Manipur gi oina mahairoi ani mai palaktuna lakliba September 3 Bangalore da Chandrayaan 2 gi Thagi Laimaida landing toba aduda mahairoi humpuga Prime Minister Narendra Modi ga punna yengba fangbagi tanja phangba asi atsuki matek nungaiba pokpa amadi sauthok saningai amani Miyoi lak amagi manungda ani khanbada yauba ngamba makhatana su asigumba online exam kaya thaduna punsida pambasing fangnana ba honagani haiki panbay abadi Sony layakpa amadi lamjen chenba yamna pamjaba nupi macha amani national gi thakta medal kya su hiram anisida phangkibasu laikre hairi Sony Bangalore gi damak hayeng Imphal thadok lagani hairi handak ke se ai first time ne je mathang ge amung la pa je je yauza gen su khalle I am excited do inspired kuma dum phangi hadi KV gisus mine I prime minister Narendra Modi ga si yemina bagi chance phangba je yam harawe anduga I am na chau yam haraw je aduga chauthok chabam ju phawe Sahisi Ahanba Child Advisory Board meeting mini secretariat complex DC conference hall Bisnupurda ngasi pangthokre district asigi deputy commissioner Nita Arambam SPL Priyadasni Child Bisnupur gi director LP Sakna maruoiba mioi singwaina sarugyake district asigi mari lainaba department saying district level officer saying amadi Child Bisnupur amadi Child Kumbi ge staff singna thoromaduda sarugyake institutions in the education system sing the labor kudimak magi labor institution kudimak the counselors in the thambadi phani aduma sikramai tawsige haibagi polama NCP gi guideline dus ko khanabi matang ninga sige kogi child advisory committee gi meeting si thamjari base adu haru post kramai tona angang sin friendly oiba environment ma porok haraga angang sing do security oiba adaga insecure labor sing do yamna friendly oiba polama porona be damakta and strengthen to yaba area se karino haibagi koi naina je hadun sige sugum lobe koi meeting si han 2019 wena ngasi TC ministry secretary hall si pangthok Kabrang sak yokpagi nongmagi oiva beneficiary singi awareness program amang ase machi block ki koijam khulda pangthokre district sericulture officer Sandel Sinduna pangthokiba thoramaduda district sericulture office ki staff saying amadi koijam langol khunbi tuinem amadi khunbi tuisem dagi lakpa miyo yankhai romna sarugyakhe Handak nong marang kaina chudabana maram oiraga lawfam ayamba law panba yadabana lairiba asidagi kharadang oirabasu kalhonabgi wakal londa social worker khuraizam loken gi miteng makhada iro maizau gi nambul turelda kachadam ama semduna wangoi kendra gi manung chanba takhel konjin iro maizau nauria pakhang lakpa kendra gi tera ningombam mamang amadi langthabal kendra gi manung chanba hauraibi samuro naran konjin gi lokol singasi numit manga taruk ni gi mamang digi ising fanghanana ba Hiram masiga mari lainana Thaunaujam Priyo Kumarna matam kuina ising phangdabadagi kangduna laiba lokol sing asida ising phanghanduna miyamgi awaba kokhanabagi damak social worker khuraizam lokenbu thagatpa phongdorake akhoi mayam changdana honaminasi amagi angam mateng pangnasi aduga mayamgi sing kange lau chadre msi akhoi mayam ware haidana pham leithogadi kanaroi khoina adugi mahutta akhoina field chatna
एरिया चतना कराई नंबुल तुरेन इसिंग फ्री दे खोइन आ लोकताक तारी अदु आइने यांगोई मफम दजो थिंगजदना एरिया दु लेरिबा खोगी फार्म सिंगजु कानाबा मयाम पी आई मदु जै थिंगजबनी अदुगा होजिकसु आई खतंग दि थेंगदगरे मयाम खतंग अना आइने थिंगजगे हाबदा नोंग लानी लोंग लानी हाबदना अदुना खतंग थेंगना थिंग अदुबु थेंगगसु होजिकसी अखोई इसिंगसि मयाम साइड लोइना चंगना मयाई लंबी लेबा इवन अखोई सामरोगी ममांगसिजु ngasi निनि हुनि जिदि अदुम इसिंग चंगनी हाबि वाफम नु आई मयाम थमजगे चंगबजु हौरे पाव मैराथन अतेन ब्रेक अमतंग लौजुरी हाफ मैराथन रन इचानुपी की दमा हक्संग फबा खुनाय अमगी दमा हाफ मैराथन रन नसिबु याउदी लबथागद मफम सेंद्रा सिखोंदगी न्यू मिनी सेक्रेटरीट डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिष्णुपुर पावर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट पुलिस बिष्णुपुर ओपन कैटेगरी फॉर ऑल एजेस मैन एंड वुमेन फॉर्म सबमिशन तौबगी अरोइब डेटना September 10, 2019 कौबिरगनो September 15, 2019 For details please contact 9378121752 ब्रेक की मतुंगदा मखाताबा पाउ पिजरी ngarang media sina pikiba paudam amada kautrukta sengot sagaliba National Sports University haikiba adu harautel haina haigadabani soikiba adu gidamak ngakpinaba miyamgi mafamda sengdokchari Republican Party of India RPI Manipur da ihan hana hudokpagi thoram ngasi All Assembly Road laiba Hotel Master Pangthokre hairiba party asi Dr. B.R. Ambedkar na hudoklamani party asi Maharashtra da base toba party amani North East ki atai state sing dasu makhatana sandokani thoram aduda RPI gi North East ki in charge oriba Binod Nakelina phongdorakpada hairiba party asi center da BJP ge alliance party amani Bharat na निंखा तमलकपा चही हुंफु हेलवा फाउबा भारत की प्रजा सिंह नांगासी फाउबा हक सिंह निंगथिना फंगदन लैरी पार्टी असिना प्रजा सिंगी फंगफम थोकपा हक सिंगी दमक लेपकनी हाइखे All Jiribam Local Labor Union Jiribam asi register tawdaba union amani haiba aranba pause singda phongdringaida achumba hana khangdoknanaba honabiu haina union asina thadorokpa cherol amana hairakli haukiba chahi kayagi mamangdagi hauna Jiribam da handling workers sing masing yamna leitabana FCI FSD and Rail hit ta lakpa thabak sing Jiribam gi sinmi singna Railway Authority na pairiba akaknaba matamgi manungda pangthokpa ngamdabana maram oiduna yumlonaba Assam gi anakpa mafam singdagi sinmi sing Sizinaduna Lakli, Marakasida, Kevin PD, Labor Welfare Association, Haiba, Imphal the Best Oba Association, Amadi, AJLLU Asina, Mayang Sinmi, Yumthang Naba, the Ladiba, Assam the Pusilakuna, Tabak Sualaga, Sen Chai, Haiba Wafam, Sizinaduna, Pause, Singi Kutangda, Laibak Miamda, Sandoki Badu, Atuba Matamda, Sangdoka the Benihaina, Cherolosina Makatari. Ngasi Jiribam gi Chingdong Laikai Laiba Chingdong Laikai Government Aided Primary School da Maitai Irol Iek Loina Silon Apunbal Luf Milan Kang Laipak Amadi Department of Language Planning and Implementation ani na sinduna lem na Maitai Mek tambibagi thoramama hogdokre Milan na haikibada Aikoi loan asi sibaga chap manana lairiba laingak nasu mieng sangbagi mahutta nongmonong magi khanaba romda tahalaga laiba sina development laitabani mayak asi university gi thakta Yoruba si forward government na thausadaba amadi Manipur Official Language Act 1979 gi close 12 ki makhada Bengali script haina thariba asi maitai mek ta ontho haina laingak takna duna lakpa ngasi forward thabak ta onthok pidri maramaduna Milan amadi language directorate ani na sinduna ahal angang khaktana Maitai ye khanghanduna chitha hauba sing menkhatanaba haiduna thoromasi pangthokpani haike mahakna makhatana haikibada haujikti internet ki matamnina Milana Ituit Learning app ka khusam naraga Agastara Nipan the application asi miyam da kusinakre aduga Milana changsilakpa Maitai Irol Park sanna sandokpa amadi loan bu kananaba honabada miyam na su saragyabiu amadi mateng pangbiu haike Masiga mari lainana Ituit Learning app ka Milan ga kusamna pangthokliba hujiki online gi kuthang da maitai mek tambibagi sisu lebak miyam da akoina August 18 da miyam da kusinna jagibani hona jariba sida hena thawai hakchang yauna yokhat biduna akoi apunbagi saktam ama sagar pa koi rolek sakono na pada hona mangna mating pangbiu
All Manipur Dharma Raksa Samiti ki convener B Bikramjit Sharma Kauba Miyoi Amana Fongdokiba Wafamadu Yamna Nokningba Wakal Tadriba Angang ki Fataba Ngamdaba Wangang ni Haina Lobaga Loina Tumba Sengba Haibada Ningdol Pompam Tokte Haina Kanglei Salai Apun Balop ki Cherolamana Hairakli Serola Sinamaka Tarakli Badi Huranba Nakokta Napi Pa E Haibadu Huranba Aduna Makokta Yengi Haibaduni Haigadaba Haidabangam Loi Pau Seda Ikai Kumnajoriba MP Dr. R.K. Ranjan gi Wafam Court Tauribadu Taraga Uraga Wafam Aduda Ningdol Pom Libado Maram Chabra Chadabra Kantaraga Ngangba Amadi Chaiba Chungani Hairakli Border Town More da Lairiba More Hospital da Ngase More Consumer Club na Sinduna Hospital asigi manung mapan yauna akoibagi mafam sing sit sengbagi thabak sathakre Consumer Club More gi President T Saivoi Haukip amadi official member Kayana Saruk Yaduna Satakiba Sit Chengba Aduda More da Laiba Nimfum Doi Suba Sam Rifles amadi More Fire Brigade ki official Singsu Saruk Yaki Fire Brigade amadi Assam Rifles ki official Singna tanker Gari Singh Sizunaduna Hospital asigi Ward Singh Yauna Operation Theater Singh Sengdoki Consumer Club More gi Vice President A Alauddinna ngasigi Lamtu Sengba Assam Rifles More Fire Brigade amadi all community labor sing na mapung fan mateng kaya ama pangtu na mapung fan basi nungai miyam na su hospital asi buluna na thamna ba hona ministry haike Damsigi khwadi gi maru ibadi akoi More Hospital sini ada More Hospital asi akoi luna na thambai base akoi More Consumer Club ki maikai degi akoi seng luna na thambai ja akoi apamani aduna Masida apoigi sida hospital si leiriba apoigi grade 4 amadi hospital mari lenaba singna apoigi hospital si bulu na nana thamna ba apoi konamina si hairaga UK Welcome Trust na paring naina chatharakpa it's okay to talk Tauram ge sarogam oina Dali the best over Sangat amadi Yaol Manipur na senduna Maitram Mayai Laikai da Laiba Yaol gi Mayai Loisangda numin Nini chupna chatharakiba Youth Mental Health Awareness Program amangasi loisun kre Tauramadu da sarogyakiba Yaol Manipur gi founder director Sadam Hanjabam na hai Manipur gumba tangdu laita daba khunai asida inkalakliba naha singda mental health asi Kari karamba fibam da lairibage haiba khangdoknabagi pandamda thoramasi pangthokpani it's okay to talk haiba thoram asigi nungi oiba pauzeldi naha singna makoigi pukningda fauriba awaba ningamdaba kaya adu fongdoknabagi khudongchaba ama pibani haike society da koi issue me ama hanjan thene hari sumaina ban gi hire su class to bagi da hire su thabak phang da bagi hire su health ki issues me am hire su sungba conflict me am sungba me am struggle me am se tawrga lakpani na akhoi gi naha se Manipur gi naharon kai hai ga tare makhoi gi young oi ba gi gi magi mentally block among sum leiba workshop se co design workshop se tribal National Tribal University Social Work Department ki chhatra myam ama yauri atagi transgender china myam yauri aduna taba top freelance ta thabak toba thabak tawdaba myam ama yauri makhoi gi myam gi wakalon tungjana raga khoina kamaina Manipur gi naharon gi mental health ki issue se address to ngam gani hai gi damta akhoi ngasi gi numit nini gi oina samaina program se tawza Imphal East District ki Tumukhongdagi Manipur People's Army ki Surgeon number 254 Captain Katrimayum Lanthaba Allies Gaurabi Apokpa Katrimayum Ningthemjau Hairiba United Liberation Front UNLF ki member asi UNLF amadi Lanmi Sanglop Manipur People's Army dagi lup asigi Central Committee na tanthokle haina miyamda khanghalakli Eastern Journal Cultural Center Kolkata ki production makada Saknairaba film director L Banka Sharma ki direction makada The Carpenter and his wife Haina Mington ba minute kuntraga mathoi sangba short film ama ngasi Palace Gate laiba Manipur State Film Development Society ki hold ngasi release tawkre releasing function aduda Art and Culture ki Commissioner Bobby Waikom IAS retired IAS M Lakshmi Kumar Singh amari Art and Culture ki Director Aribam Sibada Sarmana athoiba mithunglen singoina sarugyakhi athoiba mithunglen gi warol piraduna Art and Culture ki Commissioner Bobby Waikom na haikibada culture amadi sports na lamdam asi saktak le habasi miyam thoin hengna khangnaraba wafam amani aikhoi gi I utongda Kala amadi sports habasi ipa ipugi haktaktagi yauduna laklabani selgi award pa kaya leijarabasu department asigi thodang yamna chawi aikhoi honaba lepa yade ngasi aikhoi na honariba asina tunglam chatta puari oheugadoribani haina mahakna haiki
पाव के मरकथन अतेन ब्रेक अमतंग लौजरी सलाई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की स्मार्ट यूनिवर्सल एकेडमी बो अगस्त की तांग 19 दा होटल ताज वेस्ट एंड बेंगलुरु दा ब्लाइंड विंग इंडिया न सिनबा इंडिया एजुकेशन अवार्ड 2019 येतोकपगी थोरमदा बेस्ट डिजिटल स्कूल विथ CSR इनिशिएटिव इन मणिपुर 2019 हाइब अवार्ड अमदी तांग 19 दा दिल्ली की ताजमहल होटल दा इंटीग्रेटेड इसीवर्स न सिंदुना पांगतोखिबा 10th नेशनल एजुकेशन एंड बिजनेस समिट 2019 दा स्कूल असि की प्रेसिडेंट डॉक्टर नारिंगुम समरजित सिंह दा नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 पिरकपदा ngakoi leitna nungai phongdokchari Welcome to Times of Manipur. This is Haripriya Chongrang giving you news in हाना फंगलंबा कंगला फूड की प्रोडक्ट सिंगी मथक्ता अनोब प्रोडक्ट सिंग हाइबदी मिल्की बोल्स असोमिया मिक्सचर अमदी आलू भुजिया ने चिंग सिंग असि हौजिक हौजिक इरमदम की कैथेल द फंगले कंगला गी अनोब प्रोडक्ट सिंग असि मयामसु अमुंगतंग महाउ यिंगबी कंगला ब्रेक के मतुंगा मयाम बुतरा नोक्चरी कांसीपुर लाइबा कैथलिक स्कूल दा प्रिंसिपल ओइना लाइबा फादर सोनी थॉमस का मरी लाइने हाइना स्कूल असिदा ओजा ओइना लाइबा लंगथबाल कुंजा अवांग लाइकाई दगी सनसम बसंत कुमार एलाइस बसंत मैटेना मराल सिरी बसे युमफम याउदबनी हाइना स्कूल असिदा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ता लाइबा नावरेम सोमोलता बेबिना पाउमी सिंग उनबा मदा फोंगदोक्रे स्कूल असिदा ngasi पांगथोकपा पाउगी मिफम अदुदा सोमोलताना स्कूल असिदा कंप्यूटर की ओजा ओइना लाइबा बसंत कुमार ना महाकी मठक सिरिबा मराल सिंह असे युमफम याउदबनी हिरम असिगी मतंगदा हौखिबा जून थादा लाले हाइना अइब चेरोल फाउबा इनदुना लैरिबनी मसिगी मतुंगदा ओजा असिना नत्तबा मराल कया अमुक सिरकपसि याबंगमलोय फादर असिगा मरी लैनखिबा लैते हाइखे तौरिबा थौदोसिजु अइना दिल्लीदा ऑपरेशन चक्रकांदा तौरंबा थौदोक ngaतनी अइ कई मरान अइंगोंदा सिबिरिनोक्सिगी अइदी लांदबनी के प्रिंसिपल अइगा मरी लैनैना मरान सिरिगे संदोपिरिसे अइ इसान एक्सेप्ट तौबा ngमनो हौजे अमुक सानबगी पाउ फंगबिगनी यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट मणिपुर चाही खुदिंगी पांगथोक्तुना लाकपा मेगा मैराथन रन की 13 सुबा एडिशन चाही असिगी नवंबर 3 दा पांगथोक्लगनी हाइना यूपीएफ मणिपुर की प्रेसिडेंट W सेकेना फोंगदोक्रे ngasi कैसामथोंग दा लैबा फ्रंट असिगी ऑफिस दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा महाकना मखा तारदुना मेगा मैराथन असि नुमित असिगी अयुकी पुंग 8 ताबा मतमदगी खुमल लंपाक्तगी लमथारगा लीला सिंह खोंगनांगखोंग थांगमैबन लंबी नागमापाल रिम्स रोड उरिपोक नावरेमथोंग तेरा बाजार सयांग पुखरी फाउदुना लाकलगा क्वाकैथेल पिसुमथोंग चिंगामथक सिंगजमई कोंग रोड अयांगपली परोंपा जेनिम्स लमलोंग फाउरगा खुमल लंपाक मैन स्टेडियम दा लमथुंगफम ओइगने यूपीएफ ना हौकिबा चाही इंग लिसिंग अनिगा तरेतगी हौदुना मसामा उफबा तिंजंग काइजंग दबा खुनाय अमा ओहेनबगी पांदमदा मेगा मैराथन असि पांगथोक्तुना लाकली मैराथन अदुना रन असिदा लमदम असिदा लैरिबा CSO महेरोय लूफ अमदी मिपुम खुदिंगमकना सरुक याबिदुना लमसांग लमजेन असिबो मपुंग फाहनबिउ हाइखि लमदम सिगी लैबिरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंग मैरागी इमा सिंग स्कूल कॉलेज की महेरोय सिंग अमदी सानबबु पुनिंग थौगतपिरिबा इंस्टीट्यूट सिंग असिना हेन मपुंग फान सरुक याबिदुना असिगुमलबा लमजांग लमजेल असिबु मपुंग फानब होनबदा अचौब मतेंग अमा पांगबिउ हाइदुना यूनाइटेड पीपल फ्रंट यूपीएफ मणिपुर की माइकैदगी हन नोलुकचरी ngasi all Juribam Sports Association AJSN Sinduna Juribam Higher Secondary School ge sanabungda chathariba tarataruk suba Chandam Inunganbi Memorial Mini Boys Under 13 Football League Tournament 2019 ngasi sanakiba ahanba match ta BBA Choto Bekrana KMYC Kamrangabu Marisinoda Maichiba Piki Anishuba Mestana KSC Rani Beng na Sunrise Kadam Talabu Taramada Maichiba Piki
Smartphone amadi digital gi taibangda inkhalakliba naharol singna pukning luf khiduna sana khonabagi na thairak pasi live activity haina CC Higher Secondary School gi governing body chairman chanamam kokleina phongdokre ngasi CC Higher Secondary School na sinduna mayang Imphal BBA ground da touch the untouchable haiba chimda pangthokodoriba fusion of education and sports hawdokpagi toromaduda mahakna makha taraduna fattaba wakal hainabe amadi wakal on singdigi laftongna na bahona bada sana khona ba haibasi yamnamak maru oi CBSE की syllabus ता physical education हफ्सिलक बासे यानवक live फवनी हाइके World Martial Arts Union सिंधुना South Korea की martial art park तलाइबाग चामग तरुक न सरुक यादुन चथरीबा तरागन निपान सुबा youth martial art festival ngase mangani chanba numita tongan balaibak singi sanaroi singda thangta tambikre India की thangta masana asi maleng gi laibak singna yamna pamnaba masu oirakli araiba Sat hekta hayu yaba masana nate karugumba hairaba yamna kanaba mahaini phongdoknaragli panbayai matamamada maitrabaki ningtho wasina laibak ngaksaba amadi yeknaba singdagi isa ngakthok janaba nupa nupi khaidana mipum khudingmakna haitaba yadraba yamna kanaraba mahiyama oina oiribani adubo hojikti malemgi mafam kayada masana asibu pamna sanabada natana ngasidi araiba moongda onthoktuna sports ki lamda sangsinduna district state national amasong international gi thakta tournament kaya pangthoktuna lakli I personally feel that this is a martial art that should be shared with people around the world because it has a different technique altogether in terms of a weapon, martial arts with weapon, fighting using weapon and how to defend yourself from attacker with a weapon. So I myself would like to personally learn more about Tang Ta martial arts. Before that, I'd like to say thank you to the Tang Ta Federation of India, to all the gurus and the masters for giving me the opportunity to learn with them. Nakalamromda championship asigi ngasi final da weapon male single da India ki mahut sinduna saruk yariba lamdam asigi sanaroi yumnam dizaina thang haibada point 84.66 phangduna ani subamana lawkre 싱가포르 오사이드 아시프 자이나 아비바 1위 윤남 대전생 1위 중국 지안샤오화 싱가포르 오사이드 아시프 자이나 아비바 FIFA World Cup qualifier da India amadi Oman hayeng Guwahati gi Gandhi Athletics Stadium da sanargani football match asigi ticket mamalna lupa yankai chama amadi chani oigani lupa yankai piriba ticket asi mahiroi singi damaktani loinana match asigi damak miyamna book my show gi website natraga application dagi book tawba yagani hairi Indonesia da pangthokiba Asian Ironman 70.3 mile championship 2019 gi chahi kunmanga dagina kunmapan fawgi kanglupta ahan bamana lawrakraba lamdamasigi athlete bitan ngase Imphal da thunglakre ngase mahakna Imphal International Airport ta thunglakibada mahaki imung manung amadi laikai miyamna haraute amna oki panbayabadi athlete chanipan ga mari gi manung da mahakna Asia gi oina nipan super rank ta mafam kanbang amkibaga loinana New Zealand da pangthokadaba World Ironman Championship bidamak bitan qualified oikrabani amromda Indonesia da pangthokiba championship asida bitana kilometer taragani pan ga 10 mapan asi punna minute mari ga second kuntragani pan da lamthongpham yoduna ahan bamana si laukrabani mahak championship asida sarugyana bagidamak haukiba chahi 2018 da Belawadi da pangthokiba 70.3 iron distance triathlon trial dagi Elation Triathlon Foundation da khalakibani ngai badi mayam na sumai na ngai raga lebiram baje lekai na club na mayam manipur bagi sumai lebiram jam ngai ai New Zealand gi dadi pra abi kano to ge khale preparation je yam na top win khar kan na to ge khale handa gi dei tha ni ke tang to howe chahi mo ji preparation lei ri na mathang gi November da ne khar kan na hona ge na mathang du goal lo ngam na bo hona ja ge khale sidagi oja thoba du su piningi ada imai pa ai family puno bak du su piningi
लाक्लिबा सेप्टेम्बर 13 अमसुंग 15 दा नुमिनिनी सुपना झारखंड की कोनुंग रांची दा पांगथोकदोरिबा 53 सुबा ए जोन एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 दा सरुग यारुगदबा हाइरोक एथलेटिक यूनियन की सानरोई सिंगदा ngasi हाइरोक फोरम व्हाट्सएप ग्रुप ना सिंदुना सेल की अंगम बमतेंग पांखिबक लोइनाना चैंपियनशिप अदुदा माय पाक्तोना इरमदम मणिपुर अमदे हाइरोक की मिंगचत पुरक पंगमननबा सानरोई सिंगबो पुंगनिंग थोगतख्रे हाइरोक फोरम व्हाट्सएप ग्रुप के एडवाइजर रामेश्वर एलांगबम की युमदा पांगथोकपा सेल की तेंगबांग पिबगे अचंबा थौरम अदुगा मरी लैनना फोरम असिगे प्रेसिडेंट मोइरांगथेम तोंबना हाय ngasi हाइरोक की सानरोई सिंगदा हाइरोक फोरम की माइकेदिगे अंगंबा सेल की तेंगबांग पिरिबसे मेंबर सिंगना ngamjaba senfam khainarga pibani सानरोई सिंग असि लैटलाइरबा इमुंग सिंगदगी थोरकपा ओइबना मखोइना अतोपा स्टेट सिंगदा सानबा चटपदा सेल थुंगी ओइबा अवाबा कया अदु मायोकनबा अदु खरदा ओइरबसु कोखन्ननबनी हाइदुना तेंगबांगबनी हाइखि लोइसलपदा मरुइबा पाव मुकहना पिजरी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान बा सेमगो सागरपगी थबक सिंह चीफ मिनिस्टर ना संगादुना मरी लेनबा लोइसंग सिंगदा खुसिनख्रे जेनिम्स की डेंटल कॉलेज पु चौखट हनबदा लमदम असिदा लैरिबा मिपुम खुदिंगमक की डाइट चावी हाइना लोकसभा के एमपी डॉक्टर आर के रंजन ना हाइक्रे Manipur People Against CAB Manpack की थौमी सिंगना जुरीबांग की उसाथोल लैरिबा 50 बेडेड हॉस्पिटल की फिबम यांगसिनख्रे महिरोय बेबिसना मिसी के चुंबा लंगला लंगजिन पुथो हाइना मियाम की खोंजंग लेप पलाइट्री खोंजंग की मखा सथरक ओइना महिरोय सिंगना अमुब बेस्ट हेटुना क्लास याउनबा जेसिना खंगहलख्रे अमदी जुरीबाम डिस्ट्रिक्ट लैरिबा लैंगा की स्कूल सिंग मतम सांगना मियंग संगबिदबना अवार्ड पना पिक थलहौरी ngasi gidamukta di manipur paw matang sida loijare mi eng tabi punamak po rumlana mukhanna khurumjari